piškota. Piškota. V posodo damo sol, sladkor in sodo bikarbono. V drugi posodi zmešamo moko in maslo, da nastane kremasta zmes. Ko je zmes pripravljena, oblikujemo piškotke, jih premažemo z marmelado in jih damo na pekač. Pečemo 10 minut na 109 stopinj Celzija. Kaj se je pa tva? Top, top. Smijem še. Mam, ti, piškoteke. Marmelade. Je voudrais te manger, mon amour. Oh, toujours, toujours, toujours. Je t'aime.